Ane ulun sayang patuh ke papangan ma. Ane berajin beryakin jasi kula. Ane berajin beryakin jasi kula. Ane bahate berbakti bersemate tuntut ilmu sampo bermanyang-manyang. Tuntut ilmu sampo bermanyang-manyang. Ibarat si babakaya membona manfaat jad kefaedah getanya manusia menan ciptanya hai ane menyona ilmu tentang mengguna kebangsa dan agama. Pesan ulun hai ane berbakti bersemata tafakur tasyukur bapa Rabbana. Pesan ulun hai ane berbakti bersemata tafakur tasyukur bapa Rabbana. Ane elon sayang patuh ke papangan ma. Ane berajin beryakin jasi kula. Ane berajin beryakin jasi kula. Ane bahate berbakti bersemate tuntut ilmu sampo bermanyang-manyang. Tuntut ilmu sampo bermanyang-manyang.